ارتحجا کادن دو ایواری لباشوری ترکیه دا و چند کس کشتن و بریندار کرن. و جبر شوی تایبت پرورده دبستانک لگندکی نیزیک سلیمانیه سرنجا خوندکارن باجار رادکیش خواه. دمباش بخير هاتن كرت كونكشن جدنجي امريكا لواشنطن نهاد مجمر حفتي سبيدا روجا سي شامية داخل الشمو هيفيا دمن خوش جوارا ديكا سروكي امريكي جو بايدن سردانا بولند ديكا ولاتي هف سنوري اوكرانيا اللي يكم سالفاغرا شر روسيا للسر اوكرانيا سروك بايدن بسروكي بولند اندريج دودا را دجفا داكو للسر هولين هف باش جبو بشتگيريا اوكراينا قوتو بيجان بكن وهروسا سباسيا بولند بكا جبو آليكاريا امريكا ولاتين دن ده هيسانكرنا غهاندنا آليكاريين لشكري مروفانی دا بایدن درنگیا ده دوشنبه گشتا وارسو پشتی سردانکا نراگاهاندی جبو کیف لورد گل سروکی اوکراینا ولادیمیر زلنسکی جویا زلنسکی چکن زیدتر جدوستین خوین امریکی و اورپی دخوازه دماکو او خواه جبو ایریشا کا بوهاری یال دیجی داگر کرنا روسیا آمده دکا کرملن ایرو سیشان بیگوت کو روسیا جنیزیک سردانا سروک بایدن جبو کیف دشوپان بردف کی کرملن دمیتری پسکوف گوتیا کو او سردان نه یا نراگاهاندی ج روسیا را نتشتکی آورتا و بالکیش بو. و سروکی اوکراینا ولادیمیر زلنسکی ده گوتارا خویا ویدیو یا شفابوری دا بحثا گرینگیا سردانا سروکی امریکی جو بایدن کر و گوت او هف بیرن کو روسیا ده سالا 2023 دا و تیک بچه زلنسکی گوت جی ازو سروک بایدن به تایبتی لسرویه که آخفتن کو امی چاوا هر تشتی بکن حتا کو سرکفتن اما یا هفت بار و هفت بش یا ای سال ده شر داگر کرنا روسیا دا یا کو روسیا دسپیکری مسوگر ببا زلنسکی گوت جی حوجدارین بروانیین اوکرانیا دیارن و جبو پشتوانیا هفبندین خوین امریکی ام سپاسیاوانا دیکن وی گوت جی ام کار لسر پیدا کرنا چکن دور هاویج و جورندینین چکان دیکن کو بری ده پاکیتا پشتوانی دا نهاتبون اشکره کرن. هفده من سروکی روسیا ولادیمیر پوتین بجداریا ولاتی خواه ده پیمانا ناوکیا امریکا دا راگرد. دو روزان بری سالفاگرا یکم آشری لسر اوکراینیا سروکی روسی گوتارک خوند و گوت کو ولاتیوی ولاتین روش آوا برپرسن جگرم کرنا شر و بحفچونان لو اوکراینیا گوتارا دریش پوتین روزکیا پشتی سردانا سروک جو بایدن جبو کیف و دوباره کرنا سوزن آلیکاری و پشتوانی کرنی ج سروک وی ولاتی را کو داخوازا پیتر چکین گرانج امریکا و اوروپیان دکا جاک سالوان راوشکاری او لکاریان اجتماعیه امریکی دی بیجا دماکو پوتین روایی بدا شر خوال دیجی اوکراینیا و بیجا جبرگفن روش آوایا گوتنک بیواتایا. ئەنتۆنی بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی یەکشەمە نیگەرانی خۆی دەربڕی لەوەی کە ڕەنگە چین بیر لە ناردنی چەک و هاوکاری کوشندە بکاتەوە بۆ پشتگیریکردنی رووسیا لە شەڕی دژی ئۆکرانیا دوای ئەوەی کە ئەمریکا لە سەرەتای ئەم مانگەدا باڵۆنێکی سیخوڕی چین خستە خوارەوە گرژیەکانی ئەمریکا و چین زیادیان کردووە. لەمیانی کۆبوونەوەکەیدا لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میۆنشن ئەنتۆنی بلینکنی وەزیری دەرەوە باڕوونی بە دیبلۆماتکاری باڵای چین وانگی ڕاگەیاند کە باڵۆنە چینەکەی ئەم دواییە کە بەسەر ئەمریکادا فڕیوە مای قبولکردن نییە و ناتوانێت دووبارە بکرێتەوە کە چین داوای لێبوردنی نەکردووە. میدیای فەرمی چین بڵاویان کردەوە پەکین داوا لە ئەمریکا کردووە کە هەڵوێستی بگۆڕێت و ئەو زیانانەی چاک بکاتەوە کە بە پەیوەندیە دوو قۆڵیەکانی گەیاندووە. بابەتێکی دیکەی مای نیگەرانی لەلایەن بلینکنەوە لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەی
بنەوەی ئازبەرزەکەدا ئوروژێنرا. چین بە وتار و پشتیوانی سیاسی دیپلۆماسی سەرقاڵی پشتگیریکردنی رووسیا بووە، بەڵام ئێمە زانیاریمان هەیە کە نیگەرانیمان پێدەبەخشێت کە ئەوان بیر لە پێشکەشکردنی پشتیوانی کوشندە بە رووسیا دەکەنەوە لە شەڕی ئۆکرانیادا. گرنگ بوو بۆ من زۆر بەڕوونی لەگەڵ وانگی باسی ئەوە بکەم کە ئەمە کێشەیەکی ڕاستەقینە دەبێت. لەگەڵ نزیکبوونەوەی ساڵیادی شەڕی رووسیا لە دژی ئۆکرانیا، بلینکن لە کەناڵی ABC باسی لە داواکاریەکانی ئۆکرانیا کرد بۆ هەبوونی فڕۆکەی جەنگی و موشکی دوورمەودا. ئەوەی نابێت هەر یەکێک لە ئێمە بیکەین ئەوەیە کە سەرنجمان و جەختمان لەسەر سیستمێکی چەکی تایبەت ببێت. دەبێت دڵنیابین لەوەی کە ئۆکرانیەکان لەسەر ئەو سیستمە ڕاهێنراون کە دابین دەکرێن. بەڵام بۆ شکستبیهێنانی سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین پێویستە زنجیرەیەک هەنگاو بە خێرایی بگیرێتە بەر. ئێوە شکستی پێئهێنن بە پێدانی توانای سەربازی بە ئۆکرانیەکان بۆ دەرکردنی ڕووسەکان لە ئۆکرانیا. رووسیا پوتین بە دەوڵەتی داڵدەدەری تیرۆر ناوزەت دەکەن و دادگای نێودەوڵەتی ساز دەکەن. ڕۆژی یەکشەمە بلینکن گەیشتە تورکیا و لەوێ گەشتێکی بەسەر ئەو زیانانەدا کرد کە بەهۆی بوومەلەرزەکانی ئەم دوایەدا کەوتۆتەوە. ناوبراو 100 ملیۆن دۆلاری زیادەی وەک هاوکاری ئەمریکا بۆ تورکیا و سووریا ڕاگەیان. سەردانەکەی لەلایەن شرۆڤەکاری ئەنستیتیوتی بروکینزەوە کەمالکێڕیشی وەک دەرفەتێک بۆ کەمکردنەوەی گژیە دووقۆڵیەکان سیر کرا. ڕێک پێش بوومەلەرزەکان یەکێک لە وەزیرەکان لە تورکیا زمانێکی زۆر بێزارکەر و بێهیواکەری بە تایبەتی بەرامبەر بە ئەمریکا بەکاردەهێنا. پێم وایە ئەم دووبارە بەشداریکردنەوە ڕەنگە دەرفەت بۆ هەندێک بوار بۆ سەرهەڵدانەوەی هاوکاری بڕەخسێنێت. هەروەها گشتە بەردەوامەکانی بلینکن بۆ ئەوروپا ڕاوەستانێک لە یۆنان لە خۆ دەگرێت کە چاوەڕوان دەکرێت دەوێت گفتوگۆ لەسەر هاوکاریەکانی بەرگری بکات. گفتوگۆی استراتیژی ئەمریکا و یۆنان کە لە 21 مانگی دوودا دەست پێ دەکات. شایان پاشا بۆ راپۆرتی ڤێرۆنیکا بالدێراس ئیلگریساس، دەنی ئەمریکا، واشنگتن. دەنگی ئەمریکا، سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری. لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. ارتهاجا کنو هەرێما سنووری یا تورکیە و سووریە هەژاند و 6 کەس کوشتن بتنی لە تورکیا لە سووریا ژی. ڕایەدارên تورکیا ئیرۆ سێشەمووی ئەفراگەهاندندا دوو هەفتیان پشتی ارتهاجەکە مەزن کو زدەتری 47,000 کەسان کوشتین و بە هزاران مالجی وێران کرین. فەخرەدین کوجا وەزیرە تەندروستیە تورکیە دیار کرد و ارتهاجا ئێڤاریە دوشەمبوێ 294 کەس بریندارکردنە برینین 18 جواناژی گرانن و لە نەخۆشخانین ئەدەنا و دۆرتیۆڵێ تێن دەرمانکردن. ناوەندا سیسمۆلۆژیە دەریایە ناوین ئەوروپا دەبێژە ارتهاجا دوشەمبێ بەهێزە 6.4 بوو و لە ناوەندێوێ لە نێزیکی باژارێ ئەنتاکیای باشووری تورکیا بوو و لە سووریا ژی. لە مەسر، لوبنانê، ئوردن، ئیسرائیل و قوبرسê jî hest bi wê artêjê dihatkirin. Di vê cîhan çavarê çi bersivê ji Tirkiya bike li demê ku gelên cîhanê bi tevahî di hewara qurbaniyên artêjên Tirkiyada çûne û niha jî alîkariyan digehînin û hevsoziya xwe ji gelê Tirkiya re nîşan didin. Dr. Ayhan Işık taybetmendê tundûtîjiya siyasiya dewletan ji Lahey Holandê niha bi me re ye. Spas Dr. yani me dixwast em bizanin hûn reftarê Tirkiya piştî du heftiyan ji artêjê li hember Rojava çawa dibînin? Gelek spas li bo dawetê. Belê du hefte berê artacek çêbû Tirkiyê, Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê mere jê artacek mezin bû. Nav rojek de du heft artacê mezin çêbûn. Paşê doyê varê jî artacek dîsa çêbû 6.4 6.3 6.4 lê bi hezaran bîna xirab bûn, wêran bûn. Gorîn reqemê fermî a devletê de 40,000
دكتور دستان دكتور ببوري يعني زان بلكي او بيام الجمع هنا جمعراء ام دكامي وعن جمعراء تماشوان خرابيج اللي من دخواست ام جواب بزان نقول لنها لاوروبا انا اوروبي نها تشاوا بري خددن هالويستي تركيا لهم بروانا كبري نها باوري بوانا نبو نها افهموا عليكاري افهموا هفسوزي جو تركيا راهيا بله وقت روجا یکمین دا عرض چه روجا یکمین دا ولایت اروپای همو آلیکاریشان ترکیه شاند مرشه شاند ادیمانی شاند حتایی و دری دیسا سازی وکی او میروی ناستار هاتم باهبو آلیکاری برهاب کردن وکی به کمپانیان آلیکاری برهاب کردن شاند ترکیه دیسا يعني بشكلك نيزي هاب بشكلك هاب فهم بكن هاب دوبي وقتك جران جبو خلكي ودري جبو كردا جبو تركا جبو خلكي ودري حمو جبو كوشبري سيري تلقى عرض باكوري سوريا جي تسرق مزن تشكل جبو ودري على كاري تشكل فكرة ولايات أوروبية فكرة ملتي ولايات أوروبية بوي شكل بو اللي ديسار رخنة يتبو تاني بو على كارينا رخنة يتبو تمكن دور روج نزي سه روجان أورغانيزاسيون الدولة ترك أورغانيزاسيون سازين الدولة ترك جل خراب بو نتشون جي عرفت تبو نتشون ودري جبوي ودري جي ملت ویداری سازی ویداری جی گلک رخ نکردن هنگ چی باور نکردن امالی کاری بشنن دولت را امالی کاری بشنن دولت را دچشنا خو آنها رخنی ویسا جابون دکتر جبو آلی کارین هریمی ولاتن هفسنورین خوا ترکیه اچد بیجا يعني او كيف خشكوا او ولات او هريم او دفروا عن آلی کار دیگهین او چد بیجن یه هندری ترکیه آنیه اروپایی دوروبرين تركيا يعني هفسنورين تركيا ولاتن دوروبرين تركيا وهريما كردستان يمزان وانجي علي كاري الجروجا كيوا شاندنا راسته ام بيجن ونزانن دولة تركيا على خبات واني دبلوماتيك بسكرك واني دبلوماتيك بجيراني وان رجالك زده بيونانستاني بارمنستاني باشوری کردستانی بر روجابا تکلیوان باشنینن تکلیوان با امریکای را باشنینن علی دیپلماتیکه لی همو ولاتان علی کاریشان ترکیه تانی ولاتی که ترکیه قبول نکرد وقت از آنم ولاتی قبول نکرد قبرس خواست علی کاری بشت ترکیه قبول نکرد بو قاسی از آنم دیسا باشوری کردستانی علی کاریشان علی ترکیه علی سوریه روجاوا عفرین دولت سپاسی وکی ویدیو که آماده کرد ام بین مالو چاوشولو پروا کرد وزیر ترکیه دربای ویدیو که آماده کرد بوم وکی ساز ویدیو آماده کرد بوم همو ولا داره ام بیشتر بلکه 50 زیاده ولا داره سپاسی خواستن تانی باشوری کردستان تو نبود اوجی سر سوسیال مدیای گلکات نقاش کردن تانی سپاسی جبو کردن سپاسی زیاده بود و اسم سپاسی نکرد ناکوکی جی باشا دکتر ریحان رخ نکرد چما قبرصي آلی کاری ورنگرت نخواستن آلی کاری قبرصي بگهن وانا نخواستن ناکوکی هانا لگل ولاتی دیجی هانا لی دفر ولاتی دی قبول کرن تنی قبرص نا چما تانی قبرص قبول نکربون خاصی ازان تانی قبرص قبول نکربون باشوری قبرص يعني دولت قبرص آفرمی برسر ندان يعني تو آگاهی زلال من امن زنن جبوت قبول نکردن جبوت ناکوکی دولت ترک به یونانستان راجعه به ارمنستان راجعه آلیکاریا ما قبول کرد آلیکاریا قبرصی قبول نکردن آلیکاریا باشوری کردستانی قبول کردن جوان راجی سپاسی نخواستن ویسا ارگانیزاسیونی که ویسا وکی هرم ارتها جدا جیشه بود یعنی
دروش سرور نتون نگیشتن و داری يعني ملت علي هندوري تركيا ده ملت دروا علي كاري شان و داري قالك رخنا كرن تما وسا بي اورغانيزي تما سازين دولت وسا بي اورغانيزانا يعني اورغانيزا دروش سروج بري باش تشبا قالك اس ملكر خلاص كره دكتور إلهان إيش تابد مندت إنه تيجي دولات هان هولندي بمرابو قال كي سباس خوش تمام از نهاجی رو بکم هفکارا خواه ازلمکو گلکی روشا ترکیا دشوپینا پشتی باند هفتین ارتجا نهم دخوازم بزنن کانی آگهین داوی چنب تایبت جی ارتجا دو ایواری بله داخل امدکارم بیجن کو پیشتی دو اردهیجن دو شف مخابن دیسا به هزاران کس شفک سار لدر و در باز کر آنها هنگ سازین رخصتین سازین سویل بانگان دکن کو گلک خطری هنه کو جبر کو گلک آواهی جو خزارا رک مزن دیت بو و هن جهان آلیکاریا زیده تر حوجه خباتین آلیکاریه تیوی ترس و خمینکو ادهیجن نو چه ببن بردوام دکن لید آلیندن ده کاردستن حکمتا اردوغان جی را دگه هننکو پیشتی ادهیجن دو روشک آوارته گرینگتنه و خباتین وان ین آلیکاریه و راکرنا کاولان دومن هر دیسان جی ده هم عدم دام پیامین هفسوزیه و پشتوانی ریبرین جهان ولاتین جهان دی بهیسن بله دمو دست پشتی اردهیجن دو شف دسریده نتوین یک بوی یکتی اروپا داخل امریکا ناتو و سرنسر ولاتین اروپی و جهان براستی پیامین پیشگیری سرساغی و آلیکاری جارکتن جبو ترکیه و سوریه قربانی نوان دوباره کرن دوی پیامده از دخوازم دوی بشیدا از دخوازم بالی بکشینم سر پیامه که تایبت از باورم جبو هموی امنه گرینگه سروکی آلمانیای فرانک والتر شتاینمر جارا یکی سروکک جهانی ولاتی به پیامک بکردی ترکی و عربی به هفره الکیشان به هفره وشاند و دویره ده جبو همو گلان نجبو حکمتان لی جبو گلان سرساقی خوست و پیشوانی آخو دیار کر دروجه زمانی دایکی ده از دبیجم اف پیاما جی بالکیشه هلبت گل که گرینگ بالکیشه من بحثی رجع جهانی زمانی دایکی بکنی پیامی سروکی آلمان نویسی بو يعني نویسی بو ام دبیجن يعني مدیا آلمانی و اوفیسا شایمر گوت کو اف وک نامه کسانه یا سروکمار جبو قربانی و مقدورین اردهیجینه بله وزدم سپاس دیسان بمینه امی دیسان واگرن هناك بحثی دیمه هنا اگر مادام بمینه بداویا برنامه بله ولاتین جی ترکیه و سوریه جیان کل باجار نیویورک دیجید جبو رزگرتنی دو قربانین ارتهجان لپارکا واشنطن سکویر باجار لف جیویان وانا دست به حولکا کم کرنا آلیکاریه کریه سینان توش دمیر پیامین دنگی امریکا لی نیویورک پتر آگهی جور شاندنه لباجار نیویورکی ولاتین ترک، کرد و عرب جبو قربانین ارهجی کول ترکی و سوریه قومی بو چالکی که بیرانینه و هر وها آلیکاری لدار خستن. د چالکی دا فند هاتن پیخستن و بانگ آلیکاری جنیوکیان هات کرن. ده همان دمه دا اخافتن که هاتن کرن دا هاته گوتن که دولت ترک جبو قربانیان آلیکاریه که باش ناکه و هم جی پیشیا هم آلیکاریان دگره جبر ویجی او حزدکن لهم بر وی روشی بخواه بشیوک پشتگری به هفرا آلیکاری بکن ما هر تش برچوایه چاغلی دیناری آلیکاری وانا هب جتنا بیجی عملی باجار امریکینا بگاو جانا خله دکن عملی انگرل دیوینن ام انگروی دستاوجن لی باکوری کردستانی لی روجاوی ام دست خداجن لی آلیکاری وانا بکن بگاو کمسی وانا جی چه بنجی ام وار برچوایه یعنی کمسی وانا چه بونه جی چه نبونه اجتماعی برچوایه انگرلی ام دخازن آلی بری خو کردستانی بکن
چالاکوان دبیجن او دبینن کو دولتا ترک جسری حتی نها جبو قربانین ارتهجی کارکی باش نکریه. جبر وی کو او لور بسیا وی چالاکی پیامک جترکی دشینن بلا زیدتر و باشتر آلیکاری بده مروان. هر وها آماجه به وی کی هات کرنکو دولتا ترک نهیل بلا آلیکاری جبو هریمن کردان هره. دالی دم واجی حکومت ترکی وان ادعایان رد که. و دبیجه او باوی کی سرکفتی آلیکارین خو جبو قربانین ارتهجی دکن. Yes, we accept donations. We're trying to. ام هول ددن کو برین جدا جبو قربانین عردهج آلیکاریه کم بکن. لورا دنافبرا ترکیه و هند دورین سوریه ده پرزگریک هنه. گروپین جدا دورین جدا کنترل دکن و جبر ویجی آلیکاری ناچه هر هریمه. ام جی حز دکن کو آلیکاریه ببن لهمو دورین کو عردهج لی دایه. دچالاکی ده هات گوتن کو او هم جبو رخستنا لیکولین جبو ترکیه و هم جی بو هیوا سورا کردستانی کار دکن و بخشان برهف دکن به وی آوایی او دکارن آلیکاری ببن هر دوری. سینان تونچتمیر دنگی امریکا نیویورک. در ارتهاجا دهده لسوریه دو کس هاتنه کشتنو به دهان کس جی بریندار بونه. آژانسا نوچین دولتا سوری سانا رادگهینه کوشش کس لحلب جبرکتنا پاشمای آوهی کارفتی بریندار بونه. رخستیا بروانیا سیویل آب بناوی کومن سپی لباکور روش آوای سوریا دبیجه زیدتری 130 کسان بریندار بونه. ده همان دمی دا هجمارک آواهی لدورن کو بر ارتهاجی زیان دیتنا حرفتنا هاتنا هلوش عندن. در بدرین عفرین حلبی و جهندی جیرو دکن کمپی شهبای پنابران پزیشکن هیوا سورا کردیجی در بعضی کمپی دبن جبو گهاندنا آلی کاریان جوان پنابران را. نوروز رشو پیامرا دنگی امریکا لور بمره انها راستوخا نوروز دنباش هون دکارن چی بیجن نسر روشا پنابران و آلی کارین کنها دگهنوانا. بله دخیل جخوا هریم الشهبا در بدرن عفرینی لدمین اللوی جاره در بدرن عفرینی باجار حلب جی بری خاردن به هریم کجخوا جرزمین آوی خرابه و روشا مرووی لوی دوره هر کودچه او به تایبت پشتی عردهجه چند قاطی بویه. روشا هیل سر عرده ری و کلمین لبر گهاشتنا دست آلیکاریش بوده وره پرسکریکین مرووی ین لسر عرده هنه زیدتر کرنه. جبو زانینا روشا کو نگهاندنا دست آلیکاریه به تایبت جبو هریم شهبایه و به سر پرزگاه حلبی وایه و جهرمین کو حکمتا شامی را گهاندیه جهرمین کو زرار گهشتیه جبر عردهجا مزن و عردهجا شواب بوریجی. جبو کو ام بزانه بن چما و روشا آلیکارین کو نهات نگهاشتن جبو دوری به تایبت کروانا هیوا سوریا کرکوش با کرجلات سوریه لدرگاه تیها نهار آوستیه جیازده شباط و تاروجا ایرو هینجی در باسی هرم شهبا نبویه ما هفپیوینک لگل دکتر جوان همه چکر سروکا هیوا سوریا کرد لروج آوا کوین نشانه به یکی و به صدم و هر وکیدن حوجداری این کدو هندر و کروان آلیکاریه دا چه بون چه هنه دخواستن چه آلیکاریه بگیجین در بدرن جبو که هم بزانه بن چما و چاوا کروان نگهشتیه کروان آلیکاریه جبو در بدرن عفرینی هر وکیدن در بدرن حلبه ام به هفر لحف بیوینا کو تنگ امریکا به دکتر جوان را چه کریه بنیرن ما تخواست قام كارب بجين حر درك ويرانكري الفي ولاتي اي حري جرينج بواره نرينا وقت بمنظمات دول يو ان بي كونسيا بلندا بانابرا بي يونسكو بي يونيسيف اب منظماتنا الفان كساور نرين كنازحين كلاجئين راست ضمن جغرافيا دولتها سوري دنا بس افكسانا 10 كيلومتر دوري وان وجندي وانن زيتوني وانن بازي وانن هفنا نكارن بجين جندي خواه مثلا نتن ايد من كافلاد ما ايد درفي مانه هفنا بي خاني مانه بي جل مانه بي جيرازاني مانه دفي حرت جوار ور تأمين كرن مثلا انا تشادر كيف فكر دفي سرماهانه دوز باور معنا الحردري دولتها سوري دنيا صار جغرافياوي تشادر بن قوم بن خوارن گرم به تبدأ كسكي أضايا أحري جرينجر دي سياس بيجم سياسات دولي مساعدات دولي
نية تسيس كرن جبو جهتك يا جبو كسكي يا جبو مكسبك سياسي ورد تحقيق كرن سر عرضي نورس مدخاز بزانم او عليكاري كو دقاهن ويدري چقاسي برسفا مظلنا هي كارساتي ددا شخو داخل از دخازم نشانا بويه يكي بكم عليكاريين قهاشتنا تاني طاخن حلبة عليكاريين UN ينتوين يكبوين ترانها طافك ليه رژیم سوری رین ندای کو کروانا هی واسور در باس به تنه اف تیمک کپجش کنه و روشا در بدران شوپاندنه تانها حوجدارین در بدران گلکی زیدنه شخو هاتنا در بدرین حلب ینکو نهات نشاندان ج عدهجا دهوجی ضررمند بونه پیدوین لسر عرده زیده بونه دور دور پیچکیریه روشا همی زیر زمین و خرابه به سر داجی دستی آلیکاری رنای داین کو در باسی هرمه به و یکی کنیزن مروی زیده کرنه کنیزن کو درونی جی ده انجام عرده جدا پربونه ده انجام کو اف در بدرن عفرینی خزمین خل جندرس وندا کرنه نکارین خو بگینن آگاهی لسروانه روشه کی مروی هیا کو حوجه داری و مکانیزمه که خو گهاندنا آلیکاریان به وکرن شخو UN ده داخیانین خوی به داویه دا کمسریا پنابران جی نشانه بویه که کربو و ریو کلمین آلین سیاسی لسر عرده رید دکو برسیف داین الهمبر کراسات عرده هجی همو کسین زرارمند را نگه جوان و پیدیوین وان من لزگین و آورتا بچونن جناوان کسین کو زرارمند در بدرن عفرینینه اذنها لدورن كنا بأولاد مينن هر وكيدن لدرغة خودكن تاني كسين كو أزبيجم جحلبي هاتنا حزار خاني وان آواهين وان خرابون نها خسبارتنا هريما شهبال جم خزمين خرا نافا چادرين كو تانيش بو مالباطة كي بري هاتو بدانين حوالبريا وان چادرها هنا ليه كروانين كودو خازن ين UN ين ناف دولتي ين هر وكيدن آلي بروجرات سوريا دو خازن كلام لبرنبري گهاشتن ام دزانن بری چند روزان سازین نتوینی گرتی لوربون دگر رژیم کومبونو دگر لعن دیجی لی ما دخواست ام بزانین چماری نعدن يعني چه آلی راده او دورین کل جیر هزین رژیمنا یان کومین چقدار رینادن گاندنا آلی کاریا جبو کسی کو حوجی بها هرم الشهباد باکور حلب دایه هرم کی گردای دست حکومت الشامه و دناف دجی هزین کردیل دوری هن لی یک کوره ناده کو کروان آلیکاری یعنی جی همو کروان آلیکاری بگه هجن دوری تاوی کلیجی آلیا بسر حکومت الشامه و که فرقه چاره کو جبو کروان هی و سوریا کرد هر وکی دن کروان آلیکاری یعنی و بریا خاصه شرط و مرجن کو رنادان کو اف آلیکاری بگه روشه کی کو هشتی آلیکاری نگیجن تنه وکیلین کو نها بشدار دبن نها جمراهات را گاندن کو بشک ج آلیکاری UN بشتی گهاشنا وان حلبه تی هولدان کو درباسی هرمان شهبای ببه لی اف یک پشتی پازدار و جان جعرد هجا کو وکی معانی زمان در بدرن عفرینی دیگلک اصلا تا جی زرارمندن خزمن خوان دا کرد دور آوان دور کی دور پیچ کریه هر وکی دن وکی کو دکتر جوان برپرسی هیوا سوریا کردانی زمان آلیکارین هندک جین کو جالین همیجی و ین کو ناو نتوی دو غازن ورن دربازی هور کلام و آستنگین حکومت شامل برتید و دختك السياسي لهمبر روشا سوري كود لبور قانون الناف نتوي نابا آليان لسر عرده آليكاريان لزگينو آورتا و گهاندنا مروفي بو كسين زرار من في كلام كن بر بيكي جي زرار عقليان در بدر نها ين كوش حلبي هاتنا لدر ومانه حوجداري همان بچادر هيا حوجداري همان با آليكاريا تندرستي هيا كو هرم وكي ما قالك راپورتن خدا آنيا زمان هرم كدو بيشكريا زمین آویجی خرابه. نوروز رشو په امر دنگی امریکا له کمپ شهبه له سوریه گل کی سپاس بوجی. دنگ امریکا جافکانی کا په باوریان و چو آگاهیان برای مالپر و پلاتفورم میدیا جواکیا دنگ امریکا بالا خوب دن پیزانین و نوچین جیهانه
21 في مه سباتي روجا جهانيا زماني دايكيا لفي روجي زانا عمر بامري دنجي امريكا لقا مشلو بما مستوى زماني كردي داروين داري راخفتياوي خونا خواكو ببا ما مستوى زماني كردي بيك انا لدمكو زماني كردي لسوريا قد غابو داروين داري دبيجا فكرنا بالزماني دايكي بيشكتني بيكتينا بریا 40 سالی جوی پرتوکا دستی ویده دست به فیربونا زمان دایک آنگو زمان کردی کر. داروین داری جقامشلویه 18 سالان به زمان عربی خوندیه. لینها به زمان کردی وانیانده ده. مگوتناوی دماغو او خوندکاران فیری زمان دایک دکه خوناخوه بجهتینه. دسپیکا شورش روش آواد از وك او خونا هان درفتك مزن الجمع تشبو راسي يعني دبكو زيدي خوني بوجي يعني مد خوني دي ولا باور نذكر كوي درفت لبيشام هبه از تيكم دبستاني لشونا از سلافي لوابكم بعربي اجوار بيجم بياني باش عن روج باش ماموسته داروین سال 2012 و برنگکی فرمی دست به ماموسته زمان کردی کریه. نها او هفسروک فاکولته ویژه و زانستا جواکی لزانینگه روش آوایه و خواندکاران فیری زمان و رومانا کردی تکه. فیربونا به زمان دایی که لگوری وی پیشکتنه که جدا دناوا خواندکاران ده آواده که. هاجر دسپیک ده اوزارو کل سروان چیروکا رادبه لسر هلبست لسر سترانین کردی رادبه و مزند به لسروان گوتنان دور ده آفرینری یاوی مروی دردکه و هولی لگوری لیوکولینان لجیهان زیدتری 7000 زمان زندی هنه لیری خستنا پرورده زانست و چانده یا نتوین یک بویی یونسکو پیشبین دکه گو حتی داویا 200 ساله نیوی وان ده جهوله رابن. هیویا داروین اوگو زمان دایکه یه کردی به پاراستن و نفشنو لسر ورن پرورده کرن. او گوتنا زمانزان امریکی میشل چید دوباره دکه دبیجه زمانی گو زاروکین وی به ناخوین ده پیشارو جاوی زمانی تونه. مروی کرد یعنی او هویه هان الجم وینایه که روزک به اف زمانی هان به زمانی کی سردست زمانی کی فرمی ل هر دوری به ام سر بلند بن که اف زمانی گهشتی آستا ناف دولتی. پشتی رودانا کریزا سوریه و آواکرنا ریوبریا خسر لهرمین باکور و روجلات سوریه پروسه پرورده به هر سی زمان سرکه کردی عربی و سریانی بریودشه گو او زمان رسنن یه گله هرمینه سال 1999 نتوین یک بوی روژا 21 سبات وک روژا جیهانی یا زمان دایک پجراند هر سال جبو آشتی پر زمانیا لجیهانه و پاراستنا همو زمان زکماکی اوروژ تی پیروز کرن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو. هر لروجا جهانی زمانی دایک و آستان کرنا زمانی کردی کول ترکیه نهاتی کرن ام نها میوانداریا بریس محمد ایشک دکن کو او اندامی بارویا آمده یا پاریزر انا بریس محمد قال كسباج بودميوا وبرينها وبري چند روجا سري لوزارتا نافخوا يا تركيا دابوج بوكو زماني كردي وكا زمان دي ولا بكار إنان دا آگاهين آليكارين مروفاني دا جبو قربانين ارتاجان وزارتي برسفدا داخوازا بجهات يا نا مرحبا جوار از باورم ایرو روژا زمانی دایی که از بی هاوی از ایریاجی پیروز بکم غیلی ویجی ایرو روژ بنامل جی تصادف که هر دو روز تا پیروز بن بس بپرسید ما بتو کاغذا خودانی کاغذات دیگه به پیش کامیراتا کرم کا فرمو گله کفات او روژا 16 سبات مسئله سروک رهبریا کوچبریه لدا مجبور کو زمان کردی ند خدمات و رهبریه دیه
انسان بروبلمي وان هبن بزمان كردي نكار سري الريفيريه بدن جبو في استنجيه ماكو الريفيري بو شار سري في السيرفي ولا بقومينا مد داخيانا خدجي بيا اني زمان لبلي سردانا مد اذهبوا تروكر ريفيريه كوتشبريه لسر تلفونات فيديو حتى ده حتى زماني خدمت ده النافان زمانات تركي هي عربي هي فارسي هي انجليزي هي روسي هي الماني هي حتى بشتوجي هي بس بتني بكرديتنا بتني بكرديتنا هذه كرديتنا يعني باشا ولادي تنيا 20 مليون انسان بدراتيجي كرديتنا دبي عرض هجي دبي عرض هجي قالك سري لساروك الريفيريا كوتش بيلي هاتان لي فوالا بزماني كردي نا ديننا جد ما جيش بو في استنجي بو چاره سري في استنجي ما سرنا ببر سري باشا برسفا وان شبو وان برسفا كابو يانا وان قد امي تشتكي بك الناكن هين برسيف لما نهاتي دان اگر برسيف لما ورد دان جبروي هاوي ايمي اجاري وقت ما درنا ياجي طالبان رد به اجاري يعني هواي قانوني باشا اون باور دکن کو بکارینا زمانی کردی جبو آگاهیان لسر جبو آلیکاریان جبو گهاندنا قربانیان گرینگن بزمانی کردی گرینگا جوارا لدفارین وا والله بقي باوريا ما از بيجن قلت از اوين راسه جبالكو دولتا تركي 20 مليون انسان سربي اخر دجي يعني جبو خدمتا قال جبو كوتشبرا حفظ ما قصدي فشوجي قصدي وبكردنا قصدي بر باوريا ما تونه لبل جبو ابشي دافازي فاني بكن فيش باشا روجي جن خدمتي بمشينن وانا جي مجبور ام بهواكي بروسيدوري بمشينن يعني باشا جبو اصلا كرنا هولن اليكاريان واليكاريم تايبتكو هذا بيك دي انو دا سرهاف جبو قربانيين هريمين واو تايبج لامدي و چه کار کرنا و چه هولدانا کو او ريغرينين كرن جبو چه دنگتا چوب ماموسه ببوره مگوج و كبارويا عامدي هولك قانوني هيا يعني و هولك دايا جبوم كون او استنگرنا عالي كارين بونمونه هدفي كوم دكو دفيد بقينا دفرين كردان وتشتكريا وهولك دايا او ريغرينا جبو عالي كاريا عرفجي بالي استنگرنا عالي كاريان بالي جبال في اوي روجا عود وقت صار ما في برو هي ما صار بشتي ارتجيه قومي روجا بشتي وي ام وقت بيجي ام صاحبه ما صار ما في افا صار ما في دولتنا كيماسيا و زياده دي وقت ديسكاد ما خلاص زمان كسر تنغاسيا صار استنجيا زمان كر استنجيا صار عليكاريه جي ما زياده دي لبالي ام باروي او بسدو نوتو حد اندام باروي باريزر اندام باروي ام شخص وسايتي خوي شخصي ام كنت صاحي علي كاري دربي ولد نافا ولد پر علي كاري كما زندان ام جبت بي علي كاري حتى سنسوري حتى اصلاحيه حتى بازار جغي ماشي بق بازار ويا مصاعين ام دخلت لبالي استنگا دولتا تركي وقت استنگا زماني تركي زيادة لسر باندورا لسر آمده باروي آمده پر باندور نكر بالي بالي اسكالي بيا بينم زمان لبالي ما لسر اندامي يعني لسر بارزاري او كتوكي عادي اماني وكي سنتوري وكي باجاره دن ما بهواكي خدمتي خو گیان دوان بله بریز محمد عشق اندامی ریوبریا بارویا آمدی یا پاریزران راسو خواج آمدی بمره بو گل که سپاس
گەلێک سپاس. برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بم گرکی ناو اختی چاندو نرارنگی بمرانه. دوێنێ دووشەمە یەکێتی ئەوروپا سەرۆت و سامانی وەزیرانی پەروەردە و ڕۆشنبیری ئێران سر کردووە و قەدەغەکردنی ڤیزەی بەسەریاندا سەپاند. ئەمە پێنجەمین خوڵی سزاکانی ئەوروپایە بە سەرتاران بەهۆی سەرکوتکردنی خۆپیشاندەران. هەنگاوە نوێیەکە 32 کەس و 2 دەستگای کردە ئامانج و بە شێوەیەکی بەرچاو ئامانجیان یاسادانەران و بەرپرسیانی دەسەڵاتداری دادوەری و بەرپرسانی زیندانیەکانی ئێران بووەکە تۆمەتبارن بە تێوەکڵان لە سەرکوتکردندا. قوتابخانەیەکی سەرەتایی لە گوندێک نزیک شاری سلێمانی بەهۆی شێوازە نوازەکەی سەرنجی ڕاکێشاوە. باوکی قوتابیەک کە دەبینین لەم راپۆرتەدا چەندین کیلۆمتر بە ئۆتۆمبیلەکەی دەبڕێتن بۆ ئەوەی کچەکەی بە ناوی سیتا و دوو لە هاوڕێکانی بگەینتە شوێنی داوامەکەیان. پێچەوانەی ئەو وتەی کە دەوترێ خوێندن لە شارەکاندا لە ئاستێکی بەرزتری زانستی و پەروەردەییدایە، پامێری دەنگی ئەمریکا لە سلێمانی سنوور کەریم پێمان دەڵێ بۆ ئەم مناڵانە لە شارەوە دەچنە قوتابخانەی گوندێک. بەرەبەیانیەکی زووە سیتا لە یەکێک لە گەڕەکەکانی سلێمانیەوە بەرەو قوتابخانەکەی بەڕێ دەکەوێت بۆ ئەوەی سیتا و دوو لە هاوڕێکانی بگەێنێتە شوێنی داوامەکەیان. باوکی سیتا چەندین کیلۆمەتر بە ئۆتۆمبیلەکەی دەبڕێت. پێچەوانەی ئەو وتەیە کە دەوترێت خوێندن لە شارەکاندا لە ئاستێکی بەرزتری زانستی و پەروەردەییدایە. ئەم مناڵانە لە شارەوە دەچنە گوند و لە قوتابخانەی یاڵانکۆز دەخوێنن. لە یەکێ لە گەڕەکانی پارێزگای سلێمانیەوە گەڕەژی کەنەکەوە نزیک تاژە لێەوە دێم بۆ ئێرە بەڕاستی بەسە چەندین مەکتەبا دێم بۆ ئێرە ئەم مەکتەبم بۆیە هەڵبژاردووە کە ئەزانم مناڵەکەم ئیسفادەی لێگا سوودی لێبنە پەروەردەیەکی جیاواز، ژینگەیەکی جیاواز، تەندروستیی باش، کۆمەڵی ڕێنمایی و کۆمەڵی شتی زۆر زۆر باش بۆ مناڵەکەم دەسەبەرەکەن. ئەم قوتابخانەیە کە دەکەوێتە گوندێکی دوورەدەستی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دووکان، 23 قوتابی لە قۆناغی 1 بۆ 6 بنەڕەتی تیایدا دەخوێنن. لەم قوتابخانەیە پێوەرەکانی خوێندن جیاوازن. قوتابیان دەستپێکی ڕۆژەکەیان بە وەرزشکردن لە ناو سروشدایە، دواتر وانەکانیان دەست پێ دەکات. من دایانیان حەزم لێتی دایمی وەرزشەکەم کەم وەرزش زبانەیەکی زۆر خۆشە چونکە لەبەرەوەی بەهێزە بیت ئێرە یاریشتی زۆری لێ کەلوپەلی جیاوازمانی شتی دکتۆر و شتمان هەیە هەموو چالاکێکەکەی ئەچین بۆم دەشتە لێرە دەرزە خوێنین. لێرە وانەکان بەکرداری دەخوێنرێن. لەم ژوورە بە کۆمپیوتەر وانە دەخوێنرێت و وانەیەکی تر لە ناو سروشتی گوندەکەدا کاوێتە بوونی پێوەرە ستانداردەکانی سیستمی پەروەردەی مۆدێرن و بنەما کەلتوریەکانی کۆمەڵگەی کوردی بەدی دەکرێت. خواردنێکی کوردجەواریە. من زۆر حەزم وانی کوردیە چینە دەرەوە دەردەخوێنی. یەکەم جار کۆمپیوتەرەکە داگرستێنین دوایە چیتە سەر وەرەقەیەک داشتی لێنووسین ئەم دوایەوە لە بینەکە کوشانەوەیە دوای کوشەی زۆتا. بۆ پشووەرگرتن مناڵان خواردنی کوردەواری و خواردنی تەندروستیان پێدەدرێت. دواتر درێژە دەدەن بە ڕۆژەکەیان. بەڕێوەبەری خوێندنگەکەش ئاماژە بۆ دەکات هەوڵیان داوە لە پاڵاستی زانستیان پەروەردە بە کردداری لەسەر کەسایەتی قوتابیان جێبەجێ بکەن. ئێمە لە قوتابخانەکەمان چەند بەرنامەیەکی زانستی جۆرا و جۆر و بیرۆکەی نوێ و کاریگەرمان بۆ باشتر پێگەیاندنی قوتابیەکان داناوە. خۆشبەختانە کاریگەریکی زۆر باشی هەبووە هەم لەسەر ئاسی قوتابخانەکەمان هەم لەسەر ئاسی قوتابخانەکانی تر کە ئەو فێربوون و فێرکردن و پەروەردەی و تەندروستی و ژینگەیە لە قوتابیەکانە بچێنین. دوای تاشێکی تەندروستمان بۆ دروست ببێ قوتابخانەکە سا بۆتە ناوەندێکی زانستی. قوتابخانەکانی کێن سەردارمانەکەن؟ خێزانەکانتان خوشک و عزیزەکانتان سەرکەوتوو بە پێی قسەی بەڕێوەبەری خوێندنگەکە بێت چەندین کەسایەتی و بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی قوتابخانەکەی دەکەن و کاریگەرن بەم ئەزمونە جیاوازە بۆیە خوازیارە
لە داهاتوودا قوتابخانەکانی تریژەم شێوازە پەیڕەو بکەن. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی. ئەم دیسان بەگەڕنجەم هەفکارە خوا ئۆزلەمیە ساک و بەحسین داویژ تورکیە ئۆزلەم دزانن ئەردۆگان دۆ لەمانەشی گوتارێک خواند و بتخواست بزانم شتێ گرنگ چ بوو دوێ گوتارێدا و چ ماڵور بوو و ئۆپسیۆنی بەرسەوا چ بەرسەواویدا بەێ دەخلوەکی تزانێ هاتای و ماراش هەردووژی ناوەندایەن ئەردەهێژێن وێران کار بوو و ئەردۆغان ئەف جارە دوتیا چوو وێ هەرێمێ بەڕاستی ئیژە فەرقاوی ئەو سابووکو بە هەفکاری خۆی دەسەڵاتداریە بە سەرۆکێ مەهێپێ دەولەت باچێرێرا چوو لور ئەردۆغان جارێکتر gelek rexne hene ku wekî tu jî zanî ku hikûmet ev pêvajoya erdhêjê piştê erdhêjê bi rengekî rêkûpêk nameşîne û pêdiviyên qurbanî û mexdûran bi cih nake. Erdogan li wir daxuyaniyek da û got ku ev agahiyên şaş û xelatin û dixwazin ku navê hikûmeta min reş bikin. Her wiha îro hevkarê wî Bahçeli jî li Enqerê di civîna partiya xwe de gotarek pêşkeş kir li wir bi tundî opozîsyon di serê de jî CHP û HDP rexne kir got ku Kemal Kılıçdaroğlu dixwaze ku dereva bike dereva davê ser hikûmeta me û dixwaze ku hewlên dewletê bin reş bike her tiştî bin kontrola hikûmetê daye. Ku em berê xwe bidin opozisyonê Kılıçdaroğlu jî bersiva wan da û got ku ez ê bi tu alî bi tu rengekî di vê rewşê de paşa gava xwe paşve navêjim ji ber ku rastiyek li ser erdê heye û hikûmeta Erdogan û desthilatdariya wî ev pêvajoya erdhêjê bi rêk û pêk nameşînin. Berha Mithat û Kılıçdaroğlu got ku ev biçe heremê Hatayê her wiha hevserokê HDP Mithat Sincar jî bi rengekî xurt bertek nîşan daxuyaniyên hem Bahçeli û hem jî Erdoğan'da. Ozlim em dizanin li demê karasatên xwaristî çê dibin nexweşî derdikevin. Nizanim rêxistiyên cîhan û saxlemiya cîhanî li ser vê mijarê tişte gotina wê bên deng. Belê dexil bi rastî te balkişan serxelekî gelek giring îro di daxuyaniyên giring hene a yekî di serî sibê ji navenda kontrola nexweşiyan ya yektiya Awropa hat û hişyariyek belav kir hişyariyek demûdest û got ku li herêmên erdhêjê yên li Tirkiye û Sûriye di 2 hefte û 4 hefteyan da di navbera vê demê de ew li bendê ku nexweşiyên giring were belav kirin û divê ku demûdest karbidestên her du welatan jî tedbîran bigirin. Her wiha rêxistinê bi baldarê balkişan ser kolereya li Sûriyeyê ku di 2020 û 2014 de jî bû sedema gelek kuştinan û wêkiye. Her wiha rêxistina saxlemiya cîhanê jî balkişan du erdhêjên do şev û got ku ne ji tenê jî hêla saxlemiya laşî de lê dibe ku ev erdhêjana bi rengekî tund bandorê li ser hîşmendî û derûniya saxlemiya va qurbaniya û mirovan bi giştî bike ku ev gelek xelekî giring e. Bi kurtî Wezîrê Derve Amerîkî Blinken li Athînê bû. Behsê Tirkiya kir? Belê di dax Belê kir û got ku ji bo Amerîka hem Yunanistan û hem jî Tirkiye hevkarên giringên NATOyê ne û divên wek kiresetên felaketên erdhêjan de yên xala herî giring mirovahî û alîkarî û piştvanî ye. Belê li demê ku erdhejî çê dibin dîsan millet keltûrê xwe ji bîr nakin dibistanên herî navdarên Semaya Sampa yên bajarê Roya yê Royê Brazîlê duh roja duamîn a pêşandana karnavala xwe ya taybet derketin û çalakiya koma taybet bi dawî anîn bi dehan hezar temaşevanên Semayên şeş dibistanên herî baş ên pêşandana rengên cilûbergên bi dest hatine çêkirin yên ku bêhempana nîşandan dema ku lîstikvanan di nav xelkê ra derbas dibûn û bi semaya xwe ya taybet bi cilûbergên taybet ev roja taybet a karnavalê li vî welatî gêran ku ev çend salin ji sala 1900
هشتی ولا اف باجار بوی جه و یاریا یان جه نشاندانا و چالاکیا کلتوری یا برازیلیان هلبت د چند سال بوری دا او هاتبو راگرتن و پاش خستن جبر کوفت لینها دیسان او شاهی تا دوباره کرن لدم اخوا و لرجا اخوا حتی داویا برنامه امی وان وینیان جه برازیلی ببینن و چندی جیم تین داویا برنامه ایروی ها کرد کنکشن حتی صبحی هر شادو بختوار منو خدا حافظ